Good evening, whakaalawhala tu hanei hado tola ta wala tala tutupu. Whakamoga tau whakaholoanga he whakatuwhono ke whakamaupopo e tau whahenga hua takitaha mo i kisia wholu a puhala ke whakahangahanga mitakia ki e tau puhalanga hua kua palana he mga honei ke wewehe e tau langa hua ke kehe ki loto he whahenga hua whakamotu. Koe tau whahenga hua ko anono atu ki ai, ha koe tau ngā hua ki loto he whahe whakamotu, koe whahe malolo sino, whahe tāne ki tupe mai taonga niue. Koe tau ngā hua nei kua lango ki ai e tau ofisa takitaha kua ngā hua ki loto he whahe ngā hua whakamotu. Nā kai la iloa mahino koe a whi ka tausi e tau hiki anga nei. Koe mata ngā hua ke tālanga e tau tula vai ke whakaholanga koe pack kua kamata toi he aho nei ke kamata e tālanga he tau tula vai ke whale fō kua tālanga ai. Koe mata ngā hua nei ne whakatupe he Global Environment Facility, AusAid, moi European Union. Koe whakatokanga ke inga sia tau loto kai ne motu mai taha e tula vai hongo fulu a Felita ka fua ki noa he mata ngā hua. Moi matapatu simeni ka whakatuai e tula vai ki lunga. Haha iai e tau whakatokanga kua lata ke mai longa he tau tangata ke tau sini e lau tolu e tau halawai ke whakamau popo to maike ke tātu tau tula vai. Kua whitāni e tau whakatutalanga me tau maanga kua lufitonga, ma kefu, la kepa, ha kupu, vai ea amasele mo tamkotonga, hangao ke whakamama, whamita ki tau ngā hua mo ilo mahino tau mea kua lata ke tau isa whakamua. Koe aho nei mo i pikipongi hane ngā hua ke whakataitai ki he tālanga he tau tula vai, mai ke tālanga, whakamita ki kio ki maha tapu. Talahau e whahinga hua ne leweki atu ke matanga hua nei koe whahi tātakai motu, mai ke tālanga fua koe malu e tula vai ka mau he tahai aho. Amana ki whoki ki ha whangi mo whakaulu e whale fō he pack ki ha hongwhi maua i te semo, ta mai ke oatu ke ta manga. Kai ke kua holomitaki e matanga hua te whakamau popo mo i katoa toa ke mahina ha te semo o awhi hongwhi mawha. Koe taha kumi anga he Asian Development Bank kua whai talahawanga ke tau fua anga ke tau pohala ni kua mai ke he hiki anga he matangi ke lauia e tau whainga hua whanua fusi ika tau whenonga vaiva mo i tau malolo sinu he tau tangata. Ko pehe mai tō amanaki ke lauia la he tau ululu pia whoki mai whainga hua whanua tō he whoki tau pohala ni kua mai ke moa mana kai ka nā kai tutupu mitaki e tau fua he whanua. Kua manaki ke tō he taha whoke e tau numela ika ke he moana pukilahi ke he 5.5% moe molea e 80% e tau ika tunga e tuna ha kua whakatumauni e tau motu ke whakatoka e tau ahua maokona ke pulangi moe mawhana whakahanga e lalo langi. Koe taha mena whoki ha kua manaki ke mawhana la he lalo langi fua to tō he whoki e numela. He tautangata whenonga e wewa mai ki he atu Pasifika, ha koe lau la he tau ngāo kua o mai, ha koe mitaki, he tau fuafuanga matangi he Pasifika. Fua koe ua fulmafitu ke he tolong fulma 5% he tau tupe moa mai, he tau whahe whenonga e wewa ka tō hifo. Kua pehe mai whoki tō malikisi hake e taunga ngāo me tō whai ka venga laf ki lunga, ke lata mo tau whahe malolo sino. Koe tau talahawanga pēnei kua pē mai kua lata tau whakatuwhono ke manamanatu mo e whai whakatokanga ke lata mo e ono-onoanga ke he tau le kua lafkilunga ha koe hiki-hikianga he matangi. Whakahiku e tau wala tala tutupu ke lata ia mo e awhi nei. Wafi taha tau whakaholoanga he taonga niue he whakatutala mo e pulenga ke lata mo e tau o awhi hongfulu mawha. Haha iai ke he tau whakatutalanga e whai tapu nei ne kua kauwhalataha mo i tau hukui mai he mtakau poho mana takai hui whahi malolo sino mo i tole sau le mufulu niwe ke whakatokatoka e taha whakaholoanga ke kamata ki e tau uawhe hongfulu mawha. Kua whakahingoa poho mana takai hui The Healing Walk ka whakahoko he aha ono ia Januari. Koe wheua takai o hui nei kamata he tamtakau tose e tau uawhe mai taha kai nā kai whakahoku tu mau. Koe mga nei kua mai ke liwa ki mai mo e whai kakano whoki ke whakawe ki ai. Koe tau uawhe hongfulu mawha
kua mahuinga ha koe whakamanatu whangu fulu e tau he pule whakamota niwe taha e seo e tau he whilakutaki whakamua he lalolangi hongo fulu e tau tali he tō e a whako heta. Koe whalu ka kano fōki ne ko manako ke tause ke whaka ohoho ke lata mo e tau whakaholoanga whaka ohoho he maui ola ola mo e te toko atu ke hiki anga he matangi. Talahawe ia ne kua taki e whakatokaanga ko Robin he kau, kua whiawhia ha kua maiki ke ngahua whalataha mo e whalu mta kau fōki ke whakamōli e manako nei mo e amanaki tō whai whakakuanga mo lo tolu ka kau whakalataha tō whakahoko e whewa pauaki. Hawhangi tua he mga honei ke whakamoe to hingoa to tangata mo e kamata tau seuse ke mau amamanaki ke paleko atu ke takai hui ke viko e motu o ke whiwhili ni ke tause e wala mai he whahi he tawhisi. Manako ke tokolonga e tau tangata mo e ngasia ni tangata ke whiwhili ka kano ni kua manako ia ke whinatu he takai hui nei. Kua kumikumi fōki e taonga ni wege taham te patu manatu mai tau ngahua whakapuloa whakalaulahi mai tau ua whehang furuma whā hawhangi fōki ke tau tangata a te hoko atu ki he ahong furuma ono ia te semo. Hana ha tau tolu a tau wala tala tutupu ke lata ia mui awhi nei. Manako fōki ke tuku atu e tau whakau e lahi ki amtolu o se motu kua tu mau ke matutaki mai ke he tau whakaholoanga he TV niwe mua atu ke he tau wala tala tutupu ne whakatoka atu au nei a kua mawe he whai atu tolu ko e whakahikua nei hako a whakatoka atu ke he tau wala tala tutupu ke lata ia mo BCN po ke TV niwe. Tana wha amtolu mai mawhala mo e tuku atu fōki hako e tau whakamunuina ke risimasi mo e tau fō ki amtolu osi tana wha amtolu mo e munuina.